Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki kimat bakong san jong ko kubor mentaka step u menteri rang ba kejela Asam ulong ba sarkar jong ke trishtam ban penklanya kejela kilong yang balado ye kejaka na kejing snakat lingsun hapakyong ha kejela sekim kila dawa ban yo ekabai boina bad u menteri rang ba do kariu ne Asam ki sembo perkat jong ha program man kibat mentaka step ka kubor ke babnya u menteri rang ba kejela Asam Sarbanan Sonowal uloong hnen kesngi bag sarkar jong ka IT lot ban penklannya kejela da kejingirap kiken hunjat ben reo baro bat kirit pat kejela u menteri rang ba uloong bagi don kiken hun bat kiseng ba persyang ban ai jing tip ki babakla nrega sarkar kanomle ekonokono ke belong persya ya kejing ba ki breu kejela loong u Sarbanan Sonowal ha kejing rakhe ya ka lachet divas kabre kejing rakhe ya kejing job kino sensyar ahom persya ya ki mughol ki dekat jong kumbalai pau teli kilong yeng ha kapang mi ngi ke jelas sekem hnen ke sngi ke penlong ya ke jingeki hajan kakat lingsun badang syudap shna bad kila dawa ban ai bai boina na ke benta ke jaka bala shimnaki ban shna ya ke ni kakat lingsun la ban kedau hang ne ba u menteri rang ba do kariu Narendra Modi ula play kakat lingsun pakyong menhak ar persau terek unai lur ban penyeso ya ke jelas sekem bad kiwe ki benta jong kari lingba ki kat lingsun kini gibreo bayaki kilara eki plakat bat kilakang ya kejingyat kikali na kene kejaka ki bor penyat distrik ke East Gentle Hills kila penlong ya kejing toket halo kejing syak thombor badang shen ke presiden ke CSWO ke kong Agnes Karshiyeng bat ke Amita Sangma bat kila let chane grims nen kesngi ban shemi kejing kren bat jingitho jong kini gi arngut ya kene lepentip dau ADM ke distrik ba SSSM le Bad uba John F. Karshiyeng ubadish parab ke kong Agnes Karshiyeng ulong bagasyong hakarai jong ki doktor la ke kong Agnes Karshiyeng kala ane ban keren. Ya u Associate Professor ke Sekolah Ba Northeastern Hill University ubadairu u head ke tenat pule Biomedical Engineering u Dinesh Bhatia. Ya ubala kem da ke CBI halor ka jingkeno ba ushim pisabean. Lawan ra akmat ke yang syari hasilong henen kesngi. Ki kubor na CBI ki etho bakilapan por sansngi ban bad u Dinesh Bhatia namar balakem u hapo kaan Prevention of Corruption Act ha ka balakeno bula shimbean 10,000 tengka la yo kem u ha ka por budang shim yakne ka pisan u breu balalet ai jing ujor u badang le ru yakawat benia PhD hapo ka jingkmi u Dinesh Bhatia kani ko kubor kawan Shapi nag All India Radio Shillong u menteri rang bado kariu Narendra Modi unya sam ki sembo perkat jong u bat ki breu kari bat syabari ru kumjo ha ke program man ki bat lengba ko All India Radio menta ke step ha ke por kat wei beje kane kan dei ke sien ke basan phau bo menteri rang bado kari on ai jing kren ha ke program ba shi sien shi benai on la ru ban yo sngo wi ke jing kren u menteri rang bado na baro ki network jong ko All India Radio bat Doordarshan bat kumjuru na YouTube channel jong office u menteri rang bado ketenat information bat broadcasting All India Radio bat DD News ka ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region Umyam rengkat bat kari barok kawai kala rakhe katayo belatip kum ka Communal Harmony Campaign Week hnen kesngi ha ka Dr. DN Borthakur Conference Hall ha ka nehi ka office ha ka ne gijing rakhe la saki gijing kop tho ese bat jinge turko ha gijing kop tho ese ka phang kala long ka jinge tli ha pedeng gijing per bat ka phang na ka benta ka jinge turko kala long ha to ka kamsan perthai ka don jingkit khle na ka benta ka jinge tli ke India ka International Center for Gandhian Studies kabadai ka benta jong ke Sekolah Ba University of Science and Technology Meghalaya USTM kalaple yasantli ki Media Fellowship Project na kabenta kinong tho kubor bat kinong 3 months ngobha na kathan chite lamingi henen kesngi na pedeng kini kisantli project artli neki kinlam shakajingyo ekakardan PhD habakrane kinong tho kubor ha Guwahati Press Club u Mehjabin Rahman ubdai Joint Director ke HRERD Foundation ulong ba anjit igban yo le ya kini project leng bagi written test bat karwat kelijing tip ne ke interview
La ban kedau hang ne ba ka USTM keladep penlong ya ka jingelang media round table la katu kene benai menta ban tuat jingmut na kinong thok kubor halor kumno ba kene ke skol ba kala ban no senyang syakinong thok kubor bat syak imlang saalang hi barok kawai daga ba IA ya ka jing pulie syaki khon jong kinong thok kubor kebaran ka jing ang not ban kieu ha ka jing im ka jingelap election ha Mizoram kalashit rahambha ha ka ba kinong elap election bapau jong ki sengsen perthai bakam he kidang ibun kam ha ka bayalap election ha ka jilla ka election skayang dorbar thawan ke jilla Mizoram kanlong ha ka sngi balang banwan kinong elam jong ki sengsen perthai bahe kanthop ya ki menteri sarkar pedang kidang ibun kam ha ka bakring ki breu banjet ya ki seng jong ki Kumba saupongot ki kena skol ha ka distrik Sonetpur kilalat em nen kesngi haba ka bos bagi syong kala kemding sendat letho ki pulet kini kena kibre na ka Serega Foundation Junior Academy na rota ha ka distrik Sonetpur kilala ban mino na ka bos katba ka bos kala kemding bat ka daw jong ka jing kemding ka dai na ka jing thot jong ka bos Nyawut ki kena kelaman saw malumala bat kini ki kena kidang don hakalenti bandet bam kana syabak mati ke badan hakajaka kaput ka India bat Bhutan kibri ko negatan ke layarap ikini kena bat penkit eki sya hospital ka nong yakura ke India ke MC Marycom kala job ikatak maksiar bahan riau hakajingil akai World Boxing Championship jong ki kentai ha ka jing khun ha New Delhi hinin kisngi ka MC Marycom kala penlem ya ka Hana Okhota jong ka Ukraine ha ka jing kya ba 10 kilo ha ka light flyweight ka MC Marycom kala jiyo atak maksiar ha ka World Boxing Championship ki kentai ha ka senam 8000 8000 san 8000 hendreu 8000 pra bat 8000 shipo Nalor kini kala jiyo aru ka takma rupa ha ka por baglai khun ha ka sen ban ningkong ha ka senam 8000 iwei National Security Advisor ke India Ajit Doval bat Menteri Kambari ke China Wang Yi kila penlong ya ke jingikran ha kesien ba arpuwei ya ki kam khaput ha Sichuan province ha kari China henin kesngi nalor ki kam khaput kini ki arngut ki he ki yakran ro halor ki jinge dai ha pedeng kini ki ari nado beladap long ke jinge kendo Wuhan Summit ha pedeng Menteri rang bado ke India Narendra Modi bad Presiden ke China Xi Jinping men ha benaya yong Ajit Doval bar Wang Yi kini ki belathong banekran ki kam khaput ha pedeng ke India bad ke China Menteri ke Sarkar Manipur Thongam Beswajit Singh ula kawek lama ban ple ya ke jing yakop nya thuk ba shiposngi sha Myanmar bat ula ple na ke hotel Impal nin ke sngi ya ke ne pen bed da ka pack the bag da ke jing thmu ban kentiu ya ki kam jingok kai perthai bat kalariti bat le shimbenta da prangut kinong nya thuk na ki benta ba pher jongkari Menteri ulong syok bag sarkar jela ka penlong ya kata masa sanggai ban kentiu ka kam jengok kai perthai da ga bapen i ki bam tenrai ki jan bat ki tiar balasna bat thanhi ha ka jela ulong ba klem ka jengroi jong ka than stelam mi ngi onamla ban khot ek India ka ri ka balaya chaprang haswa ban penkot ka kubor ha ka ni ka step sa sisien kimat bakongsan Menteri rang ba ke jela Asam ulong ba ke sarkar jung ka treshitom ban penklan ya ke jela kilong yeng balado ikijaka na ke jing snakat lingsun ha pakyong ha ke jela Sikkim kila dawa ban yo ya ke bai boina bat menteri rang ba do kari unesa mi sembo perkhat jung ha ke program man ki bat menta ke step bat katu ko kubor kalakut ke ne step ke balawan chapi na All India Radio Shillong ha ke por prabaje ne so ba ke Delhi station na ke benta ke kubor ka ktien indi ka banbot ke kubor ha ke ktien pareng ha ke por prakat san minute sngobaban ab menta ki kubor na Delhi ka por menta kala janda bartat praduna san minute